baravuga ngo kuba umututsi nicaha kibyara urupfu vuba cyane aho dutuye bitewe n'imbuto yabibwe yuko umunyamurenge cyangwa umututsi ari icaha cicisha akurwa mu modoka ikikwereka ubugome uburyo ari bwinshi buriya ubugome bw'inzoka ibukwerekera no mu murizo wayo iyo yenda kugukoma irizinga kugira ngo igukome yivuye inyuma urebe aho ubugome igitangaza kibera mu baturanyi tubana baramwishe bamwica n'urupfu rwo kumutera amabuye kurwa Stefano bamaze kumutera amabuye baravuga ngo sitosha dukwiye no kumushira mu muri uzi gutwika mighty biriya bavyita ngo ni mutilation de cadavre mu buryo bw'amategeko aho umunsi batangaje ko Nyamushebwa aje Buvira abanyamukati aho ngaho umwe ati ntagere Buvira ntagere hano nahagera numwe muri bo numwe muri rya zina rikwiye kwishwa ry'abatutsi nahagera ati uyu ni mutusi alitumika ku RCD alifanya nini nawe nahagera bagire bate bamwice uyu munsi Kongoro arenzi Bubembe ajanye n'uwatumaze kubera yuko ari twebwe turi muri kaya impossibility nta maboko dufite twebwe abanyamurenge kuri none benshi turasana cagicoro cyo kuri HCR kurya bazacora umuntu udafite amaguru udafite amaboko utekererezwa ugaburirwa atuzanyemo yakutumba watumaze uzabana bagwe hari wembe bugimana wembe hayishira uzababyeyi bapfusha gahinda bafite kuratekereza ko abari abagabo bari bicaranye na yakutumba hari barapfushije abana babona Kongoro yabazanyemo yakutumba abahagaze iruhande kuratekereza ngo kwicarana n'uwakwiciye kuriya karasagashinyaguro gakomeye cyane icyantangaje gikomeye wa ahagere utegera audio yiwe yasoye aravuga ngo twirwaneho ngo bazobarasa ngo kugeza bemeye wumve umuntu w'umugabo reconciliateur umuhuza quelquefois ndabizi ko yize zantegera nkumva n'igifaransa arakizi no kuvuga arabizi ariko kandi niba umuntu yaranize akwiye kumenya n'amagambo akwiye gukoresha kuko umwanya arimo tafite umwanya icyo akora afite umwanya wo gushimisha abo bakorana kuko kuvugira Bubembe ngo bazorasa twirwaneho ni ukuvuga ngo bazorasa abanyamurenge twongeye kuba ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment ndetse na Ruhanama TV 10 mwese reka tubaha ikaze tubiriza abandi tubaramutse bitewe naho uherere dukurikira reka kandi tubashimire mwese mwamaze gukora subscribe n'abatarayikora tubasaba kuyikora kugira ngo bakomeze bane natwe mu biganiro tubagenera umunsi ku wundi turi kumwe na Ruhanama rero tudatinze reka mwiyegereze hanyuma twinjire mu kiganiro cacu cy'uyu munsi kaze Ruhanama murakoze cyane bwana Joshua Entertainment yego twishimiye kandi kongera kubonana kuramba ngo nukuramuka niko bavuza abakuru cyane rwose yego Imana himbazwe cyane nameza aho mwiriwe yego ni meza nkaba yandi namwe natwe nandi meza turashima Imana nukuri ntaco tuyishinja mugani waba twirwaneho imbere cyane rwose niko Maremu yagaza avuga ngo umuturage kwisonga cyane yego mugenzi wacu Maripo mugabo wo kwizerwa muheruko ryabera kabisa urakoze cyane twinjire rero mu kiganiro kitari kirekire ariko kandi kitari gitoya bitewe na message irimo buri minota 5 mizima irutwa n'isaha iraho yagito rero tugiye kuba tuganira namwe iminota itari myinshi cyane dukubita kandi tubangura bitewe n'umwanya dufite ariko nanone tukabaha iby'ingenzi cyangwa se iby'ingira kamaro kubera ukuntu tububaha tuzabaha ibintu biraho ngaho tibishoboka tuzabaha ibintu bizima iminota ibe myinshi cyangwa se ibe migufi message ni yindi ni message ikakaye zima nziza yujuje ubuziranenge niyo mpamvu n'ibiganiro byacu mutazajya mwita ku minota yego kubera ko nitubagenera iminota 10 izaba ari myiza nitubagenera isaha izaba ari myiza erega igikomeye nuko ico twabageneye kigera ku nshuti zacu yego ndetse kikagera no kubata dukunda nabo kandi tuba dukeneye ko message bageraho cyane kuko tubakeneye impinduka mu kibazo dufite
yego. Reka rero twinjire mu kiganiro cacu, hari ibyo twibaza kandi buriya twiyegereje n'abantu batureba muri commentaire aho batangemo, tubasaba na subscribe na share na comment, tunashimira n'ababikoze kuko n'abantu b'inshuti zacu, Imana ibaha umugisha. Yego. Ruhanama, kwitwa umunyamurenge byabaye icyaha cicisha muri kiriya gihugu ca Kongo twavukiyemo, twavuga twakwita gakondo yacu. Icyo kintu iyo citegereje uzubyumva gute mu gihe ari ikinyuranyo kuri ubu ngubu kwitwa mayimayi ari ishema muri Kongo? Yego, ibyo bintu iyo uri kubireba byombi ni gute ubyakira gute? Yego. Urakoze cyane muvandimwe. Tunashima yuko Imana itugejeje magingo tukiriho tugihumeka ni wacu bakiriho. Tunahapole abantu baherereye mu misozi y'iwacu kuri none bicwa bazira uko basa, mu gihe benshi bahakana ko tuticwa tuzira uko dusa. Nigeze kubona uriya mugabo umwe ubikinshasa ngo ni Kongoro avuga ngo nta munyamurenge uri ko wicwa ngo azira kwasa, abihakana. Kandi ari we munyakuri. Umugabo umwe ngo yaburanye n'undi wawa ngo aramubwira ngo ni wowe wandiye inka, uwaba ati si jewe wayiriye. Ngo bararegana mu rubanza rw'abagabo. Ariko urya nawe ngo akaba urya wariye inka ngo yayiriye kubera ubukene, ariko atarigeza bumuhemu. Ngo bashika mu bagabo wa mugabo ati nta wundi mudimu ntanga. Uyu mugabo niwe wandiye inka kandi umudimu niwe. Nabihakana iyo nkigenda ihere, ariko kandi nabyemera ayinishure. Ariko nikawa yari imfuru uwo mugabo. Aramubwira ati uyu mugabo mfite abadimu benshi ariko ntabonja gutanga. Ni wowe. Uyu mugabo uburyo tuziranye n'uburyo twagendanye n'uburyo twaragiranye inka n'uburyo twasangiye akabisi n'agahiye, niwe muhamya, niwe mudimu w'uko yandiriye inka. Wa mugabo aravuga ati uyu wacu andushije ubufura, ati inka yiwe narayiriye, none nambabarire nje kuyimushakira. Ujya baramubwira nawe ngo ubwo ubyemeye ko wayiriye ntayo nkikwishuje nzi ko wayiriye kubera impamvu z'ubukene. Naho naje umuhamya n'umudimu yuko turi ko twicwa tuzira uko dusa ni Kongoro. Usibye ko we sinzi ko agira ubufura mu buryo yobyemera. Ariko nanone mu bagabo mutanzeho umudimu yuko Kongoro ari umuhamya yuko ubwoko bwacu buza bwicwa buzira uko busa. Icyo kintu warumbajije twogihera kuri, ariko reka tuvuge mu magambo 3 kugira ngo tugisimbuke, kubera yuko nubundi arico kiganiro dufite gusubiramo. Ejo mu gitondo tuzagenera inshuti zacu cyane. Wo kwibaza ngo ese umunyamurenge muri Kongo yakoze iki kugira ngo ahinduke, iryo zina rihinduke icaha cicisha? Ugasimbuka ukava ku munyamurenge ukavuga ngo ese umututsi muri Kongo yahindutse, iryo zina ryahindutse icaha cicisha kubera izihe mpamvu? Aho ugasimbuka ukabaza ngo ese umututsi mu karere k'ibiyaga bigari, iryo zina ryahindutse icaha cicisha mu buryo ryagizabo ryicisha kubera iyihe mpamvu? Yego. Hera mu karere hano hakurya mu gihugu cy'u Rwanda bakorerwa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, izina umututsi ryahindutse icaha cicisha. Yego. Muri Kongo uhere igihe abantu biwacu bashize za Kabera, nakeneye guhera hano hafi tureke kuja kuri, babiciye Kabera, nta munyamurenge wahemukiye mayimayi, nta munyamurenge ugira ideni ry'umunyamoko, ariko kubera ya ideologie ya extremisme, ya ideologie ya deracinement, ya ideologie yo kutumaraho, ya discours ya Herodi Ndombasi yasomeye Kinshasa avuga ngo les Tutsis sont des microbes. Nkunda gusubiramo buri gihe iyo nkibabwira, iyo umuntu asubira ikintu buri gihe bacu bazacu umugani bakavuga ngo ahi nyundo ngo isubiye iritari rimwe, ngo iyo hatari ubuce ngo habari ikirambizo. Iki kintu, izi ntambara zo kwicwa kwacu ni imbuto yabibwe kuva kera, irakura, noneho umunyamoko ugiye gupfa akayisigira umwana we nk'umurage, akamubwira ngo abatutsi ni babi, abatutsi ni babi. Umuntu yaje gupfara umunyamoko agasaza asigiye abana,
umurage wo kubabwira ngo abatutsi ni babi, abanyamurenge ni babi. Twakuze twava iwacu tugiye ku masomo i Bujumbura cyangwa twaje Buvira twaje Bukavu, waje kugera za Makobora, umunyamoko yakubona uri kuri moto, ndavuga nimba mvuze ngo umunyamoko mu bundi buryo mvuze umubembe cyangwa umupfurero cyangwa uwundi umunyamoko mu twari duturanye, yakubona akazamura ukuboko akagucisha mu ijosi, agakoresha gutya ukuboko nk'uko ndimo mbereka inshuti zacu, akakwereka yuko mukwiye gupfa. Umwana muto wabo yakubona akakoresha ukuboko gutya akakwereka yuko ukwiriye gupfa. Ni kuvuga ngo umunyamurenge cyabaye cyacicisha ni umurage ku banyamoko, kuko umunyamoko wese iyo aje gusaza asaza yarigisha abana yuko abanyamurenge ari abanzi, ni bene kurya wagaze ubona abana umwana yarira bakavuga ngo ngimbwa iraje, umwana agakura azi ko ari umwanzi n'imbwa. Ariko bana abi wabaho boroye imbwa ni izibishuti y'umwana ahubwo igakinisha umwana. Wagira ubwoba bakavuga warira ukiri umwana muto bakavuga ngo dore ngwintare ngwiraje, ugakura uzi ko intare ari inyamaswa y'ingome ku muntu. Ariko aho boroye intare abantu babanye neza n'intare. Nuko ni muri urwo rwego ubwoko bwacu bwakuze ari ubwoko bwitwa yuko ari bubi, umuntu wese ubonye akabwica. Nari nkubwiye igihe cy'ikabera abi wacu batemaguriwe hariya barashira. Reka nkubwire igihe cyo kuri Nyagisozi nje famiye yacu abenshi niho bashiriye. Aho reka nkubwire igihe cyo kuri Kirumba ko ndabicamo wenda kubera ko tuzavuga tubirambuye. Abantu niho bashiriye kuri Kirumba. Nta muntu wagiye gutera mayimayi, nta muntu ufite ideni ry'umunyamoko, ariko ya ideologie extremisme yabibwe kuva ico gihe nakubwiye kugeza magingwa ya yuko izina umututsi ari icaha cicisha, kubera kubiba abantu mu ijambo rivuga ngo turi babi. Byahindutse icyaha cicisha. Reka ntanga umufano w'ejo bundi ije nawe tuziranyeho. Kaminzobe yari majoro mu gisirikare cya Kongo. Yego. Yafatishijwe na kiongozi wiwe, baraje bamukura mu modokari ari kumwe na fande we, bari kumwe kiongozi we. Kandi ahantu bari igitangaje gikomeye dushaka ko n'amahanga yumva, abashobora kumva runo rurimi rwacu cyangwa bo basobanurira runo rurimi rwacu. Yari mu bwoko bwacu Kaminzobe. Yari mu mushasha w'ababembe. Igihe hari mu babembe abari bo bamukura mu modoka ari bacungiye umutekano. Nukuvuga ngo yaracunze umutekano w'abanyamurenge, yaracunze n'umutekano w'abatutsi. Yari umusirikare wa leta utanitwa twirwaneho, utarigeze aba no mu kirobere byibura ahubwo. Noneho bamukura mu modoka kubera impamvu imwe, parce qu'il est tutsi. Pour être tutsi, c'est une infraction qui peut occasionner même la mort. Nukuvuga ngo kuba umututsi ni icyaha kibyara urupfu vuba cyane aho dutuye, bitewe n'imbuto yabibwe yuko umunyamurenge cyangwa umututsi ari icyaha cicisha. Akurwa mu modoka, ikikwereka ubugome uburyo ari bwinshi. Buriya ubugome bw'inzoka ibukwerekera no mu murizo wayo iyo yenda kugukoma, irizinga kugira ngo igukome yivuye inyuma. Urebe aho ubugome igitangaza kibera mu baturanyi tubana. Baramwishe, bamwica n'urupfu rwo kumutera amabuye kurwa Stefano. Bamaze kumutera amabuye baravuga ngo sitosha, dukwiye no kumushira mu muri uzi gutwika might. Biriya babyita ngo ni mutilation de cadavre mu buryo bw'amategeko, kandi biriya nabyo bihanwa n'amategeko. Usibye ko twebwe amategeko ninga cyagita bijya twoza tuvuga bya droit iri antuze kira gitabo kirengera kiremwa muntu by'amadroit ime. Bamaze kumutwika baravuga ngo no kumutwika sitosha, reka dukebe n'inyama ziwe tuzirishe igishwaga. Ama video ye turayafite, ejo tuzoya playinga tuyereke abo tuzaba tubwira amakuru yacu. Nukuvuga ngo ni ikintu cyabibwe kigenda gikura, ubugome buraramba bugeze ku rwego rwo kukwica uri umusirikare wacungiye umutekano. Twamara kukwica bagatwika might yawe, bamara kuyitwika ntibishirangize bakavuga ngo ukwiye no kuba imboga bakakurisha ubugari. Wa munsi wo kuri Goma Kabongo, umuhungu w'abagorora captain mu gisirikare cya Kongo, bamuteye amabuye kugeza ubwo zasaba kiongozi w'imbabazi ko ndaziriki Kabongo kugeza aho umwuka washize
aracikana abura kirengera ahabwira kiongozi ati ko ndaziriki niki mwaye municira ryazi n'umunyamurenge kubera ko ari icaha cicisha ryazi n'umututsi kuko ari icaha kizana urufu nirwo rw'urwo rufu Kabongo yapfuye nukuvuga ko kwitwa umunyamurenge egale kwitwa icaha cicisha iki kibazo ca kabiri warumbajije cha mayimayi kuko ari ifite agaciro kwitwa mayimayi ni ishema ari ishema kuri none ese nkwibwirire wawe ni ryari kwitwa umugome w'umututsi muri Kongo bitabaye ishema kuri bo harahari ko byasaga naho bidahabwa agaciro ku mugaragaro yego ntibyahabwa agaciro ku mugaragaro ariko mu mutima bihari ndahera hariya kubera ko imbuto reka ngo kano karorero buriya iyi mbuto iyo uteye ikigori ugaterera yandete mu butaka tibisobanura ko atari ikigori cotinda kwera ariko nanone kiza kera ari ikigori nukuvuga ngo bariya bacu nubwo cagiye bitahabwaga agaciro bigasana bifite agaciro gake byaterwaga wenda na guverinoma ihari itaba permeta gukora ibintu ku mugaragaro ariko ntibisobanura yuko ubugome butari burimo buriya inzoka nubwo yosiba kugukoma ntibisobanura ko atari inzoka nukuvuga ngo inzoka yo gukoma nakazi rimwe ikuboneye n'uburyo nakabiri yo gukoma ikuboneye n'uburyo mu mwaka utaho mwohurira hose yo gukoma kuko inzoka ntabwo ubugome bwigeze bugira bute buyishiramo inzoka ni inzoka yagukoma mu kwa mbere habe nubwo yagukoma mu kwa 12 umwaka uye kurangira tibisobanura ngo izorodinga indi sumu ngizashiramo isumu mu mwaka utaha nukuvuga ngo ifite bwa bugome bwayo muri uyu mwaka n'umwaka uha urangira n'umwaka utaha rya zina ry'inzoka bwa bugome bwayo yaremanwe buracayibamo uwavuga ngo kuki leta mayimayi bitera ishema kuri none kwitwa abazalendo nategera ikiganiro ca Kongoro wenda tusa no gusoza turabugana ku misozo yavuze ngo hari abazalendo ngo ba leta y'u Rwanda ngo bari muri Kongo abazalendo ba leta y'u Rwanda mu bundi buryo yaravuze twirwaneho turagakoraho wenda nako ngako yego nabyumvise kuko umugabo azavuga ikintu kumva ico avuze yari yajanye yakutumba ibubembe uwatumariye ibintu uwatumariye amatungo ariko nashimiye umugabo wamubwiye ngo ntidusenga Imana ntitunagusaba wewe uvuye Kinshasa ahabwira Kongoro ariko yagize neza uriya mugabo kutabwira Kongoro ngo abamahoro bana yavuze ati wewe Kongoro nta mahoro tugusaba n'Imana ntayo tuyisaba wewe yakutumba turi kumwe duha amahoro kuko bazarendo bawe nibo bari mukuza kutwica no kunyaga hinka hari umunyamurenge wari wabunuja kunyaga inka yabaye kutumba aranyagiye batagira tituza tunyaga ingurube gatwebwe tituzikunda aya Kongoro turayasoreza turaza kuyasoreza kwitwa mayimayi rero ni shema reka nkubwira uburyo ari shema ubushize wabonye bitakwira ahaguruka aja gukorana si ministre harya muri Kongo ministre d'etat ministre w'igihugu ahaguruka akazamuka mu gihe dore tegeko ryari ryasohose wa burya bitakwira heruka ibuvira nuza kizo bitakwira kurumva yarahagurutse leta yasohoye itegeko rivuga ngo imitwe yose yitwaje intwaro igomba kuraswa hehe muri Kongo wantegere kuri ico kintu imitwe yose sans exception nukuvuga ngo imitwe yose yitwaje intwaro muri Kongo itegerezwa kuraswa ico gihe bitakwira arahaguruka ikikwereka yuko ari umugambi munini wo kutumara muremure cyane utari mugufi arahaguruka aja ibuvira aja gukorana inama n'abazalendo bari barimo bakasimbira John bari barimo ba uyu nguyu yakutumba bari barimo ba Kibukira Mutetezi bari barimo baduye ngo ni yaduye nduze ni bari James fye kaduyi wa Kongo inama iruzura ministre d'etat azana amafaranga yo guhemba abazalendo donc ni prime d'encouragement niko bayita iriya mu gifaransa prime d'encouragement muzikizi korawa ni mu gihe wakoze akazi neza bakaza kugushimira bakubwira ngo hejuru y'uburyo uhembwa ngaka nagahimbaza musimugani w'abanyarwanda ngiyi prime d'encouragement ibyo twagutumye wagize ute warabikoze ibyo twavuganye nawe warabisohoje ngaka agashimwe yuko wakoze igisa n'ibyo ngibyo leta yabagezeho kubavugisha leta yabagezeho kubitaho leta yabagezeho kubankurasha ibaheza kugeza ejo bundi wabonye basinze za mayimayi ngira warabonye ku mavideo aho umwe yari mahabwa $500
Bitakwira ni umumambure wa parlema Yego. ariko akaba arepresentinga cyangwa se aserukiye Uvira territoire ya Uvira yego muri South Kivu ariko ukoreraga muri regime iri ku ku butegetsi butegetsi kandi akaba n'ubundi ari umwishikira cyane nusa namwita gute muri leta. Yego. Hari ibyo azwiho kandi nk'umudakurwa ku ijambo Yego. ku bintu bijanye n'ubundi n'amoko cyangwa se no guhembera urwango donc n'umusohoza bikorwa rw'imigambi yagambiriwe cyane. n'umuntu ushinzwe gushira mu ngiro gahunda zo kumara izina umututsi mwisi. Yego. Urantegera yarangiza Bitakwira ntanavuga umunyamurenge akabizunza akabihuza niki nico kikwereka yuko ari ya ideologie extremisme uzotegera discours za Bitakwira ntavuga umunyamurenge uha Rwanda na Mayimayi arabizunza akabihuza niki n'u Rwanda akabihuza niki na nyakubahwa His Excellence Paul Kagame seke avuga ko ari izina umututsi duhuriyeho jewe na His Excellence Paul Kagame duhuriye ku izina ry'ubututsi rikazunga akaba ryo rihinduka icaha cicisha nico ngico rero nari nkubwanga ejo bundi wabonye bahembwa $500 baranabivuga babishira ku masocial media yuko bose basinze baravuga ngo izi faranga babahaye ngo ntawemerewe guhabwa ikibari ngwaje mu rugo ati ni faranga zo kugira ngo bakora akazi neza burya bageze hehe kuri point 0 igitangaje gikomeye rero dore nsoreze kuri kino kintu kugira tuze kuvuga kano kantu twari tuvuganye dusoreza aho nje nawe kugira ngo inshuti zacu zikomeze kumva byinshi zikomeze kumenya byinshi kuko tubahahira buri gitondo no mugoroba cyane rwose. Wo kwibaza ngo ese hirya ya leta hirya y'ibyo bikorwa bikorwa gutyo leta yavuze ngo igiye kurasa imitwe yose yitwaje intwaro ni kuki leta yubaka amaka hamwe na Mayimayi urumva wa kuki leta yubaka amaka hamwe na Mayimayi aho noneho igitangaje ubu nyina amaka ya Mayimayi ari kumwe n'amaka y'abarundi mwika imwe ngaho mbwiraga noneho ikimwe abarundi Mayimayi leta kandi abarundi muri misiyo y'abazamuye bazamuwe na misiyo yo kurinda abaturage n'ibintu byabo byose bagenda bagiye kurasa imitwe yose yitwaje intwaro bashike bubaka ikimwe nande na Mayimayi nukuvuga ngo amasezerano basinyije nyuma hasubiye gusigara andi masezerano yo kuvuga ngo abakwiye kuja kwicwa abadakwiye kurindwa hamwe n'ibyabo n'abanyamurenge nukuvuga ngo ryazina nakubwiye tujuru yuko ari icaha cicisha abarundi barazamutse bamare kurenga ruguru tiharinzwa abanyamurenge bagiza amaka hamwe nande na Mayimayi bamare kugira amaka hamwe na Mayimayi noneho bagiza kandi Mayimayi nayo iri mu mitwe yitwaza intwaro tibarashe Mayimayi ngo bamara barase natwirwaneho ngo bizitwe yuko imitwe yose yitwaje intwaro iri migira gute iri miraswa bagiza amaka hamwe na Mayimayi bahaye Mayimayi ibikoresho Mayimayi radvansinze hamwe n'abarundi Mayimayi radvansinze hamwe na leta ya Kongo hagiye kwicwa ryazi n'umunyamurenge ryazi n'umututsi kuko arico caha kwitwa umututsi arico caha cicisha muri Kongo. Yego ni nguko shobora kubivuga muri make. Tugana rero n'ubundi ku musozo. Yego. Tugaruka ku rugendo rwa Kongoro n'ubundi tugana ku musozo. Tunabihuza n'ibyo bibazo bibiri nari maze kukubaza warumaze nawe gusubiza neza ukubyumva nuko ubitekereza. Yego. Ari nako ubiri. Kongoro rero kuja mu baturage hariya ajanye n'uwabamaze. Byo bishatse gusobanura iki? Ese watumaze ninde ari yakutumba ariko Kongoro watumaze ninde watubabariye ninde? Ariko mana yanje. No Kongoro numwe na yakutumba. Ico batandukaniyeho namazi numwe yitwa Kongoro ndi yitwa kutumba ariko basanga ibikorwa. Ureke nkubwire. Ejo bundi akagara kaza mu Burundi kaje Kongoro yahageze. Urakizi ico kintu? Buri akagara kahuriye na Kongoro mu Burundi. Bari baje gushimira regime y'u Burundi kuko yayitwica.
yego wari wabona umuntu uza gushimira undi yuko aha viola mushiki wawe cyangwa agakorera violence mama wawe ukaza gutiza umurindi umuntu uhawe marabi wanyu ukaza gushekerera uwagutemaguriye so ukaza kugira gufasha uwa viole mushiki wawe ukamubwira ngo ishimwe n'iryawe wagize neza. Kongoro kuzamura ya kutumbi bubembe no gushinyagurira abanyamurenge. Utegere mu audio yiwe nuko ino telefone yanje isa niyanzimanye ejo nzayaguha tuzayaplayinga kuko kino gana tuzagisubiramo. Kongoro yazamukanye na yakutumba baja mu bibogobogo bamaze kugera mu bibogobogo ateranya abagabo turashimira uriya mugabo akuri mugabo yara yavuze ukuri bacu yavuze neza cyane yabwiye Kongoro ngo nti wende tugusaba amahoro kandi yagize neza kubwira Kongoro nyine kuko buriya uzi ko hari igihe uvuga kugira ngo urengere umutwe wawe ukavuga ubushake bw'undi mugabo buriya hari igihe wemerera umuntu ukavuga uko asa n'utekereza yarangiza kugira ngo urebe ko uwo munsi uramuka. Uriya mugabo yabwiye Kongoro mu ibubemba aramubwira ngo Kongoro nti tugusaba amahoro wewe nti tuyasaba umuntu uvuye Kinshasa nti tunasaba Imana amahoro wewe yakutumba ni wewe mayi zawe nizo ziza kutumara nizo ziza kwica kunyaga inka wewe tugusabza amahoro yakutumba. Yakutumba musubiza ijambo niba waritegereye aramubwira ngo namwe turabasaba kwikonforma ku mategeko ya leta. Niryari umunyamurenge ati konformye ku mategeko ya leta urantegera wawa niryari twagomeye leta je urabizi ko zira ntambara zatangira mu mibunda mpari wari uhari rwose niryari tutahamagaye leta kwitara hari harika mu bahinda kwitara kwa shefu maguru harika urumva wa abanyamibunda baje gutakira leta ngo turashize ni mudutabare ababembe ko baratwicira izi mayi ko ziraturasiriki ni muduha umutekano nk'abandi bose turi abaturage nk'abandi bose. Abashefu bahagurukana ibimasa baje kubwira komanda wari uhari baramuhonga bamwandi turengere ko turaziriki abantu bari mu mihana bamara kuva aho ngaho leta ikamanuka ikaja mu gipombo ikaja guhamagara mayi ikazamuka kazinduka itwika umuhana wa Nkango ikazamuka kazinduka itwika umuhana wa Rushasha. Ibi mpaye mvuga niko kuri kwabagabo ni nako kuri kw'Imana nabi wacu ibingibi barabizi nta munyamurenge utabizi haba numwe umudimu ni Kongoro na warabizi usibye yuko abizi adashobora kubivuga kubera impamvu z'ibihembo nibzarya nibza imirimo akora ategerezwa kuyidefanda byanga byakunda. Iwacu harashira dutegeye leta amaboko umunsi abantu bashize mu minembwe narabikubwiye ubushize abakecuru bagiye gukora manifestation guverinema iri mu madego ikuramo imbundira saba abakecuru ngira ngo niba ari 8 birundu barapfa abantu barahamba abakecuru. Ejo bundi Kongora sohora audio wa mama w'irundu wa musaba rundi bamurasa arapfa aravuga ngo nubundi tacu yarakimaze ngo yarageze ngo yarakibyara. Urumva bena kugashinyagura ubwoko bwacu mugezeho none se niba umukecuru umunyamurenga atakibyara nuwo kwicwa nandi moko avuye mu bihugu byabo turabo kwicwa n'abarundi ni rya jambo nakubwiye bushize yuko ari twebwe duhitirwa mu rupfu abantu bakicara bakaduhitira mu rupfu bakatwica kandi urwo rupfu rukemerwa rugatorwa rukemerwa. Ni ryari tutategeye leta amaboko ko abayirimo kugeza kuri none ko nabo bahambwe kubera rya zina ryacu none wombwira kuri none ka General Pacifique Masunzu ntiyakore iri ya leta cyane cyane hari umuntu wakoreye iri ya leta neza kawe yakoze iby'ubushake none bamujijijike yazize rya zina aho mbwira nk'uyu munsi bafande Ruterera bahambye Ruterera yarasubira haja kwa Nyange yarashwe aharwanirira leta ari umusirikare wa leta ahambye kubera iki bano basirikare bose b'abanyamurenge. Ejo bundi wabonye bavuga uyu mugabo wacu wabasama bari babatuma Uvira kera abanyamoko basoye ibinyamakuru ngo barebe nguko bazomwica fande Nyamushebwa ngo bagiye kumutuma ibuvira abanyamoko basoye ibinyamakuru ngo bamwice. Wibuke ko bari birukanye Gasita kandi umunsi Gasita hagera
ari we boza bavuga ngo niwe hawo barwanirira umunsi hagera niwo munsi bahagurutswe haba manifestation iteye ubwoba ahungacishwa mu gihugu sisi mu Burundi yacishwa hajya arahungaca i Burundi banga ko arara ibuvira kubera ko bamwica ntawe yahemukiye ntawe yagambaniye ntawe yagiriye nabi yarakoreraga leta ari koloneli wande wa leta aho umunsi batangaje ko Nyamushebwa aje buvira abanyamukati aho ngaho umwe ati ntagere ibuvira ntagere hano nahagera numwe muri bo numwe muri rya zina rikwiye kwishwa ry'abatutsi nahagera ati uyu ni mutusi alitumika kwa RCD alifanya nini nawe nahagera bagira bate bamwice uyu munsi Kongoro arenze bubembe ajanye n'uwatumaze kubera yuko ari twebwe turi muri ka ya impossibility nta maboko dufite twebwe abanyamurenge kuri none benshi turasana caga icoro cyo kuri HCR kurya bazacora umuntu udafite amaguru udafite amaboko utekererezwa ugaburirwa atuzanyemo yakutumba watumaze uzabana bagwe hari wembe bugimane wembe hayishira uzabavye bapfusha gahinda bafite kuratekereza ko abari abagabo bari bicaranye na yakutumba hari barapfushije abana baba babona Kongoro yabazanyemo yakutumba abahagaze iruhande kuratekereza ngo kwicarana n'uwakwiciye kuriya karasagashinyaguro gakomeye cyane icantangaje gikomeye wa ahagere utegera audio yiwe yasoye aravuga ngo twirwaneho ngo bazobarasa ngo kugeza bemeye wumve umuntu w'umugabo reconciliateur umuhuza quelquefois ndabizi ko yize zantegera nkumva n'igifaransa arakizi no kuvuga arabizi ariko kandi niba umuntu yaranize akwiye kumenya n'amagambo akwiye gukoresha kuko umwanya arimo tafite umwanya icyo akora afite umwanya wo gushimisha abo bakorana kuko kuvugira ibubembe ngo bazorasa twirwaneho ni ukuvuga ngo bazorasa abanyamurenge aho ni ukuvuga ngo asubiye gukanda caga ikomere c'abavyeyi bicaranye bapfushije abana kandi yabazanye mu wabarashari we ntuze yakutumba nacira hasi birarura kandi manga ntimarira Imana ikintu cantangaje kimwe gikomeye ne jambo yavuze ngo Rwanda ngo rufite ngabazalendo ngo barwo muri Kongo ku muntu w'umugabo uzi kumva Sekiladi ico yavuze muri uwo mwanya yavuze ngo Rwanda rufite twirwane urumva cyamujanye urumva yerere yagiye kudushiramo urumva intambara yagiye guhangura utegereza intambara simbikubwiye hano bunyine utegereza intambara uriya mugabo yagiye guhangura intambara yagiye kubabwira ngo ni mwice bya jambo yasohoye n'ubundi muri audio yo kubarasa yagiye kubabwira ngo ni mwice ageze yaravuze ngo iwacu ngo hariho ngo abazalendo ngo b'u Rwanda aho kandi bavuga ngo ko barakorana n'u Rwanda ni twirwaneho wantegereye mu bundi buryo yavuze ngo twirwaneho n'abazalendo b'u Rwanda n'abakorera u Rwanda ntavuga ngo abazalendo ko bararwanira ndavuga ngo twirwaneho kirarwanira kubaho ahubwo ihindutse abakozi bakorera u Rwanda arangiza aravuga ngo abo ngabo bazobarasa mupaka nukuvuga ngo yagiye guhangura mayimayi yakutumba ngo nitere rero tuzirwanaho kugeza dutsinze runo rugamba n'abandi bazavuga ngo turi mu kurwanya leta nti tuza turwanya leta tuza twirwanaho twe dukora ico bita legitime defense kuko niba umuntu aguteye ntiworyama ngo nagutemagure akumareho turasoje tuzotega amajosi ni kumusaza yavuze niba kurasa uri ku rugamba wawe wirwanaho warwana n'abawe uzopfa ariko uzosigara akwiye kuzosigara hafite izina akazobaho kuko imanga ntimarira Imana wacu uzosigara bene ubwo azosigara umwe indati imwe y'ikigori ishobora kuzavamo imbuto ikuzura amasambu yose izosigara yose izobagarirwa kandi zera murakoze cyane Imana urakoze cyane imanga ntimarira Imana ntimarira Imana twirwaneho imbere cyane reka rero dusoreze hano tuzakomeza ibiganiro byiza nk'ibi nibyo twababwiye ati iminota tuzatubagenera harimo kubasondeka yaba iminota 10 azaba ari ingenzi yaba isaha yose azaba ari ingenzi rero mudufashe kandi gusakaza ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu mwese abakunzi bacu mutanga komanteri kandi ibiganiro byacu byiza na kagaruka ntituzabatenguha natwe murakoze rwose.